A talo fatu telefono radio Samoa le nei fo itai au, alo mai au talo o le aso lulu. Ua fesilingia le ami o tonu le whaai unga le waka kotahi, le ana ia wha malolo ai feo inga ale te huia sawi au kilani. O le ua toi loa nei le masino yu laina wha malolo ai le waka kotahi trains ale te huia. E valu isi trains fe avea ia pasese. E le i tutu fo i mo li lanu mumu. Na tau fio wha afua se i pulenga le wha awau mai o le te huia i le taulanga i au kilani. Ma fua i le tu i mo li lanu mumu. Lua vai aso muli muliane, to e whai mai o le ato e whaatanga. Mai le aso fito o le masina le nei o au kuso. Pei tai wha maoninga wa to e maua nei, e luas fun ma le fito isi mata upu whaapea e le i usi ta ia i e trains mo li whaasinoala. O le lua le te hoia, o le isi lua o trains i au kilani, a o isi trains o Wellingtone. O whai mai ele council o Waikato, pe ai se ana whaasino tasia i lava na o le te huia ma whaasala. A o le ana soli fo ia isi trains o lo o fe avea i ei tangata fe malanga i tū la fono la vaitasi. Ai ele i whaalawa i tele mai tua wha maumaunga nei o lea Samoa i fe silingia ele uni le whaai unga na whaasala ina o le te huia. I le tali le waka gotahi, wata utino ai e le na o le te huia na solia tū la fono peita ai e le i tutusa mai isi trains. Ua tatau i le malo na tau fiofi le whaalu tupe, po le wha umi o na tinga ino le atunu i le alu i lunga o le tau o le soifuanga se i o atu i le lua afe lua lima. O le tala mai lea le IMF, International Monetary Fund, a o whai mai ai ua o ni usila i se tūlanga o le pa u atu i le matua i whaaleanga ina o lona tamau ainga. O le tausanga i lua afe lua lima le mamau e ono o i ai le mae a o le inflation o lo tinga ina i nei. Ma ua whai mai ai le IMF ua amata tele ngese le tamau ainga pitai, whai lava si maua lunga o le fete e na i o le maketi o ngā luenga, wha atusa i totongi maua. E o lava fo i le tāla ni usila o le ua sau i lalolo na malosi, ma ua fautua mai ai le IMF ua tatau o na tau fiofi le whaalua tupe. Tala noa i tupe, o le ua whaailoa le malo tupe wha asau e 4 piliona a o le national o le soifafonga mai ai lana tax plan, le ana mua i whai mai e lea a fiai le inflation ma e le mo o mi ai fo inisi ai tā lafu wha au popo. Ua mua whaalau i loa tupe wha asau 4 piliona le malo e a fiai ma tupe na wha anganga mo le tau. Ai ele i loa le minister o swing o le tau, James Shaw. Whai mai le minister o tupe Grant Robertson, o le ua ia wha ato ese i a Shaw, ona o le ua whaia lana wha asilisilanga, ai ele i whaia se la tala. O le 4 piliona le nei whai mai le minister o tupe. O le ato e ave ese a mai polo keti wa le tau nuu, po polo keti e mawhai lava o na wha amisi, i to tonu o tausanga wha ale tupe o iluma. Ma e sa wai ma le lua se lau tolu se fulu wono miliona, mai le Climate Emergency Response Fund, le ana tu o ese mo le tau. Tau noanga le minister o swing o le tau, e na o le se fulu miliona tupe wha asao na ia iloaina. A o le isi lua se lau lua se fulu wono miliona. O lea wha ato a ia sila fia ina wha atasi matangata umo o le atunuu, i le taimi na sa wai le wha asila silanga. A o whai mai ele minister o tupe ua wha ato ese ma e tatau lava o na longoina le minister o swing o le tau i le whainga o iei nei. O sauno le pale Mia Chris Hipkins e le tau longoina fua le minister o na iei vaenga le polo keti nei au fieife malanga inga. Wha ato anga ma whainga a whaiva e le ova ai e le minister i a shoa. Watali e shoa le wha ato esenga a le minister o tupe. Tu sa male fitus fun male tolu soifua mau i totonu o le tausanga mafua mai i whalavelave e tutupu i totonu o whale whainga luenga. Ma o leo loo toe wha alua i le tu sa male wha tesi wha piliona i le tausanga. O ni wha maunga ululunga tele ma ua tu ua i aile WorkSafe po o le pulenga e ngafa male saunga le mua tangata ngā lulue e le o whaialo na tiute. O tu ua inga nei se tasi o loo finau malo si pea i le maina i Pike River le ana fasi o tiai le luas fuluiva tangata i tāna le News Hub. Ma ua whai mai ai o le WorkSafe e wha ato ava ai a lava pe atu pu se wha lave lave. O le vaenga whauwhale ma wha ato anga leo lo maualunga i lava le wha atu langana. O tangata ngā lulu e fasi o tia o no wha lave lave e tutupu mai i whale whai ngā ruenga. O ni fina ngalo wha ali e tu sama se tasi reporti wa sau itua, ma o ni sau noanga e sau itua na nafi ai muli mai ai maleisi fo i tangata maliu na umalo na soifua a o iai le whale whai ngā ruenga i Balcluthai o Tako. Ma tala wha aiu, luas fulfai tu la leo wha amalolo ai mai le pale mene le ta ita i le pātia Maori, Rawiri Waititi. Afua mai i ana la fonga le ana whai ele vai aso te alu ai wha atatau i se tasi o mata upu, o loo i le wha amasinonga.
O le whaiunga lea le whafonga le maota, AUG Andura fe, mafua mai le la ngā mai a Waititi o se tasi o mata upu. O lo o ilo nei e le whaamasinoga, ma e o lava fo i le whafonga mai o le whaiunga, a le whafonga whetalai ana nafi, sa tau mawhai lava e ufi ina ia malu le nei mata upu ai maise, o le muli ta ia o tū la fono i le maota whaapea ma le whaamasinoga. Tau noanga le whafonga whetalai wa matua i soli lava i Waititi tū la fono le maota. Ma e le mā i le maota le whai o ni saunoanga e whai a ma le iloa. Pei tai au whafonga mai e le whai unga arura whea ana nafi, e le i ai Waititi le maota fono, o la e savali le whaalinga a le Fashion Week. Kala nao le nei tai au, manuia le aso.